Muri ibi bihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 30, Papa Films yifatanyije n'Abanyarwanda bose kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, turwanye abapfobya Jenoside n'abayihakana, twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka duharanira ubumwe, umurava, gukunda igihugu. Never again. Twibuke twiyubaka kandi turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside. Never again. Twibuke twiyubaka kandi duharanira amahoro. Twibuke twiyubaka kandi duharanira ubumwe. Twibuke twiyubaka. Twibuke abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Duhumurize abasizwe iheruheru na Jenoside. Dushimire Leta y'ubumwe yagize uruhare mu kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko kandi nk'urubyiruko dushyira imbaraga mu kubaka igihugu cyacu kandi twirinda ingengabitekerezo ya Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri ibihe byo kwibuka amateka yaranze igihugu cyacu 1994, Papa Films zifatanyije n'Abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30. Twibuke twiyubaka.